walau kayu kapilun, walau kayu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, mga kataon mga dari waktu pagi pastikan kita orang Allah saat jalan pulang nasional untuk bahwa bang. Oh, dari network perlu untuk kita membangun saat Muhammad bertempat paspor. Magsukor. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari waktu ini, dinasab niya po lang tain waktu na to, tiap-tiap puas maghrib. Sa waktu ini, suko sa mga murid sing kami, alaw man nang ubiyaon, amuin pagbiyak sa kanila ini, sa Allah Ta'ala, daw sin magbibisara pagmahil, pakaradyaan sin pag-agama, amuin katantan suway magmahil, doon pakaradyaan ini supaya mariyak sa kita, at supaya ingkatan sing kakainang taamoy wayrong puklas nga insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na waktu ini yari nambu murid amoy dimir kato pat waktu ini sina ko magpalugay tukpal po siya kato tatan wayrong reng kan talib Farsaw di Said falyatafaddal siyadatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Pupujian, sasanglitan, tuput pamahasuci maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amuin Tuhan tag-amulahi sing katiling kal alam. Tuhan nagdirihir rijiki hakatan pia panjari niya. Doon nakaing kiaunan sim pia panjari yaun maaslag atawakan manahut. Demikian niya salawat iban salam papanghu na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuing kahinapusan Nabi, Rasul, na pinisin Allah Subhanahu wa ta'ala, kaya tukbalan sin amanah, nagpasaplag sin agama sa rayaw-rayaw, agama sa lingkat-lingkat, agama sa buntul-buntul, agama tatay maun hadarat sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amunain piaga agama hansing kita, amunain agama Islam. Salawat iban salam kanya, lapay na insuring saringsing niya. Mahuli mga mamaas palanggungan ko ha agama Islam, mga keulungan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Magsarang sukul kita niyo fa Allah Subhanahu wa ta'ala, sin sa taud-taud na pagsarang sukul kanya. Amo imbya sin sambat, pagsarang sukul, aun panagnaan wayroong kahinapusan pagsarang sukul fa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabab may ta,
Sabab yari pa masi-masi biubos niya kato niyo in ni'mat sa taod-taod amoy piyapakay nato hadumi bansin adlaw. Mula-mula na pagsarang sukulan nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyari pa masi-masi. Kaya tututog niya kato niyo. In ni'mat sa laggo-laggo. Ni'mat sa halga-halga pa manusia. Amo na in ni'mat kabuhi nato. Sabab mga mamaas palanggungan ko haa kama Islam. Pila na sadya dahing ha mga bangsa muslimin. Inyatto na minui pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy mabugat indila. In pangatayan sin sila lumabtik sin pagsukur po Allah subhanahu wa ta'ala. Pila na sadya dahing ha mga muslimin. In kaya kasakupan sing kita. Kaya rungukan sing kita. Dahing ha mga kalasyaan. Kabagayan. Ibang madukaing padaing ha mga bangsa muslimin. Inyatto na minui pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin wayroon nila misan na tunay. Imma niyo pangumulan nila di ihadunya. Papag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga mamaas. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asal kaingatan sin ako iban sing kamu. Inwayroon maksud. Hangkan kita nyo piyakari pa dunya. Inbuat malaingkan. Magtag-ipon. Manunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mapuas deng dito mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kumawa kita nyo manyo tiyo patumtum. Akalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya. Amuin pagbahasahun al-muhasabatun nafs. Pagbista sing kakahinang sing ginhawabaran. Muna mga mamaas palanggungan haa kama Islam. Impatumtuman sing kami ingin hawabaran. Latun maong kanyo kamamaasan palanggungan haa kama Islam. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inbiak kato niyo Muslim. Amoy nyari bihaon na manaw panaw hagin lupaan. Masi nangangabuhi anan hadunya. Insubay jagahan na to. Adumi bansin adlaw. In kakahinang. Amoy tiranan hikakuyag na to. Kakahinang. Iranan hikasanyang nato. Hikadawhat nato sinhuhulmatan dahing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Dahing ha sarayaw-rayaw na huhulmatan dahing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na insulga. Salta hikakawa nato sinrida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mga mamaas palanggungan ko haa kama Islam. Matantuod in dunya ini musim. Musim siya ini sing kakahinang. Dahil nga sabab yato, subay na tutud sa utanim pagkamusim niya ini. Tumanong kita niyo, sintatanuman marayaw doon kanya. Hadi pa siya inimig dahil kato tanyo, atawakan kita niyo intumay kudeng kanya. Sabab mga mamaas palanggungan haa kama Islam. Bunal tuod bang uno ingkiatanom sing kita nyo di ikan niya. Amuray sabyat to mapuso na to ahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan subay na to ini sautan. Usan yung pagkamusim niya ini. Baydiin. Aawya sim pagkaus. Saot sim mga sila mag-uuma. Bang dumatong na kanila imusim sim pagkagandum. In sila mag-us-us tumanum. Karena mabaya sila makaharbis simbunga marayaw. Tawakan malisin. Karena asupaya sadya di maupas inlugto sin sila magtanong. Damikyan niya mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
biat turay sabing kahantang simbya kato tanyo muslim. Amoy mabaya dumawhat sintung bas maraya wa hadalat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insubay na tu dahon, magluwas lungsad, ingin hawabaran na tu, huminang sin tiap-tiap parkala dia akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mga mamaas palanggungan, haagama Islam, amura kumantu diniin chancing kita nyo magpataod sin ibadat. Bangin kita nyo mo inapahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na paghinangsing kita nyo rito. Buat malaingkan, amura kuman impagtungbas sing kakahinang nato di hadunya. Na mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin kita nyo di mabaya magsusun. Amuin hawak to kakitaan na to na intong basing kakahinang na to di hadunya. Bukun marayaw. Atawakan bukun matao ding karayawan na to. Na habihaon nyari kita nyo hatampat pag-aamalan ibadat. Patauron na to ibang pagtuyuan. In mga parkala dia akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan piatumtuman kita nyo Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Ulungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong nga ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Faman lam ya'mal huna nadimahuna. Indunya ini longnya tempat paghihinangan. Wal akhiratu ibanin akhirat tempat pagtutungbasan. Faman lam ya'mal huna nadimahunak. Na isiu-siuin wala himinang ibadat karayawan di hadunya nadimahun. Na insya magsusunnaha adlaw gana-gana. Mga mamaas palanggungan ko haagama Islam. Kita abalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Inta ulong nya barakal. Amuna immanusya. Bistahunnya ingin hawabarannya. Serta huminang siya sing kakahinang. Kiranan hikasanyang niya po as sing kamatay niya. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Ibanin taulong niya mahina. Amuna immanusya. Agarun niya sadya ing kawabayaan sin hawa nafsu niya. Minsan pa inya ulyangan na kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban mag-angan-angan sadya siya po Allah subhanahu wa ta'ala. Hakasan niya nga nahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adik siya misan huminang sing kakahinang amuin tiranan hikasan niyang nahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga mamaas palanggungan ko haagama Islam. Ang kanlang hi Umar ibn Khattab radiyallahu an. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hi Umar ibn Khattab radiyallahu an. Nang daaki kato nyo. Inbistahon na to, ingin hawabaran na to. Hadi pakita nyo mabistasin magbibista kato. Palanggungan ko haagama Islam. Hi Umar ibn Khattab radiyallahu an. Lando ing kusog sing kabuga ibang pag-iman niya patuhan. Intanda niya in syaitan di makakausto mabay hawakas piyaglabayan hi Umar. Sarta lando ing kusog manukuhiya aga masintuhan. Sarta keridaan na sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakawa tuan bisambyat to na wala da nag-angan-angan imasan niyang siya hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Denga sababyat to kakitaan na to inlug to iban tuyo niya mag-ibadat. I Umar ibn Khattab radiyallahu an. Bang marum na inhula. Yadribu qadamayhi bidurrah. Yadribu qadamayhi bidurrah. Pagpukpukun niya
paglubakon niya, indua sikin niya, sintungkod niya. Mahuli impamong niya paginhawa baran niya. Daw nga yakaw baran, unuin na hinang mo hawak to ini. Palanggungan ko haa ka maisam. Subay tuod labi, ingkusog ta magbista sing kakahinang singgin hawa baranta. Sabab wala pa kita bakas na iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala ing kita kiaridaan niya. Wala pa kita bakas na iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ing kita sa usul ka. Dahil nga sabab yato, subay kita im magmatuyo, huminang sin tiap-tiap perkala dia akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di tamahin ang resunin uno-uno. Di tamahin ang resunin kamiskin. Amuin imian kita. Amo bayin wala kaya pag-ibadat kumarayaw. Bayini. Nag-usaha ako. Tawakan nabi siya ako. Palanggungan haa ka ma-Islam. Apuas kaw hijjatul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban piasulig niya kaw sin ni'mat. Dahil ha sa taod-taod na ni'mat yan ha pamaranan mo. Iban maduwaing pa rin doon. Ubusin sambahayang di akan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukunda malugay tunayom mo. Taas na 5 minit palabi. Di mo pa kakausan patindugon. Di mo pa kakausan tunayon. Hauno na impagbista singgin hawabaran. Hauno na impagbista singgin hawabaran. Karena matantuod mga mamaas palanggungan ko haa ka Islam. Inallahu subhanahu wa ta'ala nang daaki kato niyo. Inlilingon na to. Ingkakahinang singgin hawabaran na to. Amuin kakahinang singgin hawabaran na to. Amuin ni kapag sadya na to. Haadlaw susungon na to. Amo na inadlaw akhirah. Unulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala magpulang maglawi hama na sin aya. O kamu mga bariman, pag mabuka kamu po Allah subhanahu wa ta'ala, simmatan kabuka, sampurna kabuka po Allah subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. In wal tanzur nafsu di insya dia akan serta india akan ya manunjuki pawajib. Ay bimakna dia akan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala inbis tahun ta inggin hawabaran day na amuin uno-uno nakakahinang amuin hikap kaya pagsadya ta haadlaw susungon ta amunayin adlaw akhirat. Mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga mamaas palanggungan ko haa ka Islam. Itaba yung mga sila sahabat hajaman na kauna. Ay Abu Tarha radiyallahu an. Insya ini aun siya halaman malingkat. Garden. Intanda niya naligap siya kapag sambahayang sing garden niya ini. Naligap siya. Lamma sagalathu hadikatuhu an salatihi kharaja minha sadaqatan lillahi ta'ala. Nahawakto niya mayang kita inggin hawabaran niya. Amuin naligap na hapagsambahayang hapagjakahan niya sin halaman niya yaon. Garden niya yaon. Kharaja minha sadaqatan lillahi ta'ala. Nagimuwa siya din doon. Sarta piyag sadaqan niya yaon hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairoon at tunaon doon kanya hangkan siya gimuwa doon. Iban simpyag sadak kanya yaon. Buat maleng kaninya to pagbistan niya singgin hawabaran niya. Iban simpag tarbiya niya. Mga mamaas palanggungan ko haa ka Islam. Ay Ahnaf bin Qais. Kaya suy-suy kan Ahnaf bin Qais. Sabunal tuding kiaunan niya. Yaji'u ilal misbahi. Magkatto siya pa ilaw niya. Nain ilaw na kauna bang di ikato tanju. Tawakang palitaan.
Fayada'u asbi'ahu fihi. Ipagduklat niya, impadlima niya, maumpapalitaan sin siya. Sehingga makananam siya pasok sin kayo. Mahuli impamong niya paginhawabaran niya long ya Hunayf. Ma hamalaka ala ma sana'ta yawmin kada. Ma hamalaka ala ma sana'ta yawmin kada. Ya kolong ya Hunayf. Unuin ng dahi kay mo. Kaya hinang mo paadlaw biya ini. Unuin ng dahi kay mo. Kaya hinang mo paadlaw biya ini. Mga mumaas palanggungan ko haa ka Islam. Biya ini kaunan si mga sila salihin na umat ini. Bistahon nila, ingin hawabaran nila. Dahil mga waktu na upas ka nila. Iban susunod nila, ingin hawabaran nila. Dahil mga kulang sin ibadat na hinang nila. Iban ing kabuwa piatap-tap nila doon hagin hawabaran nila. Iban tiagahan nila, inhawa nafsu nila. Hapamogbog nila hakabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma man qafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Magkulang maglawi hama na sin aya. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imma nga sila manusia amuin nagmabuga amuin hawak tu patindukon na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala hadarat niya. Amuin mga sila tiagahan nila in hawa nafsu nila. Dain ha mga kababayaan nila. Amuin hiyaram kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sabunal tudlong sin Allah subhanahu wa ta'ala insulga. Amunayat tu indatungan. Ibang paghuhulaan sin mga sila. Palanggungan ko haa ka Islam. Baba pa kita balog-balukan. Baba pa kita kasay-kasayan. Awala pa kita diagpakansing kalamma. Awala pa kita diagpakansing kalaas. Into na yun na to. In manyo tiyo pangumulan na to di hadunya. Papag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inlilingon na to. Bistahon na to. Ingkakahinang na to. Pangmamarahin na ka. Amuin mahinang na to luto. Pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli niya mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumubtob na sadya rito, in patumtum sing kami. Bang aundeng ha mga kabtangan, in wala imamu, atawakan hapagma na sing kami, na inyat to deng hakalam masimpang hati, sababing kami ni bang mga ibarat hagdan may panakalambang. Bang aundeng ha mga kabtangan, in masakit, atawakan masakit pang dungog sing kamu, na inyat to pangayuan ko kamaapan maun kanyong labi luwa na in Allah subhanahu wa ta'ala mangampun ka to tanim. Pangaundeng ha mga kabtangan, in imamu, amoy mahinang nato matakaddam da hindi na mayan hadunya, labi luwa na haadlaw akhirat, na inyat to kawaan nyo, sababi nyat to, dahing hataw piksin Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli mamaid na ko, halapal kasila sa barakallahu li walakum, wa nafa'ani wa iyyakum